Вырыспата тыванлаш. Тударбата эс туслаш. Пурде перень хурындаш. Халықсен туслы бұрынмалла. Шак теп шуғыржа сыпкаран жағы вашы бипкезем. Иван Яковлев яділі Чаваш Патшалық педагогика университетінде тәрлі студент варенет. Кашни халықын история да культурибе палашма кунда шулзерен ятарлы фестиваль ертереші. Алия Карусова история факультетинже премыш курсра вренет. Фестивальде вол Чуваш халық культурибе балаштарать. Ате анне Аджаранбах тыван челгене юратма, ила ергене упрама врендечеш. Теть туда республикинже Шепрель районинже шурална ихтажымыр. Ебе пиде савынышлы mënshëndjesen ебе Чувашхам, шаванбада шак халхак дартма, и пиде торошым пыдым илеме бешак халхак дартма. mënshëndjesen болманын халық, ебір пулны пур пулат пур яланах. Вырыс, тудар, пушкарт, шармас, эскимос тыдагтыде. Кашны факультет палартна халық культурине сценежинже кадартре. Фестиваль аслы школдан тухмазырах, черлі халық культурибе балаштарать. Студентсем омырдава хадерленне май, шакна чундан дуйреш. Эрнегларым вали Алексей Зотиков, Наталья Егорова, Николай Скворцов.